Bismillahirrahmanirrahim. Neka em li Şeyh Murşidê Xiznewi gudarî bikin bêma çi dibêjê. Ji Fransızîya re çi dibêjê û çi daxwazê li dewleta kafira Fransa dike. Nous avons des rapports de solidarité, mais nous avons des rapports programmatiques avec les Kurdes. تشتكي gelekî em tê xweşin îro jî li Rojava rola welatê Fransa rolekî sereke ye. Et nous on veut que la France joue un rôle encore plus important. Em jî wê hêviyê dikin. Em jî wê hêviyê dikin ji ber ku îro Fransa xudanê rolekî gelekî giring e gelekî qîmet e mezin e bandorekê dike di Sûriyeyê de. Di Rojava de jî dostanîkî way gelekî baş heye, alîkarîkî baş heye. Lê wekî ku wî got em dixwazin hê jî hebe. Belê, wa gudarî kir. Newno. Yani dibe dostaniyeka Fransa li Rojava heye û bila alîkariya xwe bike. Dike lê bila hêzê de tir jî bike. Ya Fransa heta 6 sal berê di Sûrî de bû. Ka çiş Kurdar kir. Îdî wê niha wê bike yani. Heta niha çiş Kurdar kir. Ji xwe wan Fransa û İngiltere Skype bû. Li Lozanê peymana Skype bû û li Lozanê Fransiya, İngilîza, Britanya, Avrupayê kafira li Lozanê li ser masê Kurdistan kirine çar parça. Tiştek ji Kurdarê nekirin. Ji xwe ku mala Kurda xira kirin ew bûn. Filla wî Yehûdî, kafir. Ve ey Şeyh Murşid. Ana yekî komünîst sosyalîst, yekî nemusliman, kafir, layık demokrat Elmanî. Vê gotinê bike yanî em lê nagirin. Êta goya te alimê İslamê, ti şêxî. Ma tu nizanî ayeta Qur'ana pîroz got Allah Teala dibêje ya eyyuhellezîne âmenû la tetexîzul kafirîne ewliyâ. Ey ehlê îmanê, kafira ji xwe re nekine welî û serok û mezin û rêveber. Dayete kedine de ya eyyuhellezîne âmenû la tetexîzul yehûde wen nesâra ewliyâ. Yehudiya û fillaha ji xwe re nekine welî serok û mezin û rêveber. Divê Fransa dostaniya wê Kurdar heye. Ya kafir kengî dibine dostê Musulman e. Ma yeveddu ellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîn en tunezzele aleykum min hayrin min rabbikum. Ev kafirê ehlül kitap ê filo û Yehudiya naxwazin ku ji cem Rabbê we xêrek, qencîkek, başîkek, xweşîkek ji we re were. Ne nubûwet û ne wekî dî, ne pêxembertî û ne tiştekî dî naxwazin ku xê bi ser we de were, qencî bi ser we de were. Vaya Amerîka ev 6 salê wê di Iraqê de ka ji Kurdê were çi dewlet ava kiriye? Kê destûrîngê Amerîka û Ewropa girtiye ku ji Kurdar re dewletekê ava bikin? Yani kê girtiye yani? Ava kirine û kê nehiştiye? Eger ku bixwazin avaya 6 sala Amerîka di Iraqê de ya. Di Rojhilata nabîn tevî de di bila Kurdistanekê ji peşmergara ji Iraqê ava bike. Yani ku Kurdê me ê Sûriye, Rojava ku piçekî aqilê wan hebe vê bê ey Amerîka ka hewil ji Iraqê re li Iraqê de ji peşmergara Kurdistanekê di wa Kurdara ava bikin, bayrê êdî dora me ye. Petrola peşmerga jî ji xwe re bir û ê niha jî ya Sûrî, Rojava jî ji xwe re dibe. Ev 100 sala Tirk û Ereb kirine bin natwa xwe de Tirk û Ereba ji xwe re dişixulêne. Yani kaydamê çi bêjin? Wala hasîlî kelam yani bêçawa ji bar rêxistinê taxûtiya re orgut, partî, dewletê layık demokrat Elmanî komünîst sosyalîst ji her yekî ji wa re hinek alimê belem hene. Ê ayet firoş û ayet veşêr wel hesabê kafira diştexilin dilê kafira ji xwe nahêlin. Ê Tirka hene, ê Ereba hene, ev jî ê mey kurmanca heye. Şeyh Murşid jî li hesabê partî û orguteka rêxistineka li Elmaniya komünîst sosyalîst layık demokrat dijî İslamî a taxûtî ew jî li hesabê wê diştexilin.
یا تبصري خود دعوة حق ما في كردابك بإسلامي دعوة حق ما في كردابك شما إلاتي خو كي بن سهوانا رژیمەکە سیستەمەکە ڕێخستنەکە دژی ئیسلامی علمانی قومنی سۆسیالیست تبسەری خۆ تو داوا حەق و مافی کووردا بکە وێ شەرەف بلم بە شەرەفا ئیسلامی چما تکێ ینی ماشەت بێ ماشە ji layık û demokrat era yani hasil bel'amê her Tirka û Ereba hene ev jî bel'amê me Kurmanca ye. Yani Amerika û Fransa û Avrupa Almanya di Sûrî de ne di Rojava de ne yani wê ji Kurdaran wê tiştekî bikin. Heta na çiş Tirk û Ereba re kirine heta goyî dî ji me Kurdar re bikin. Haydî wê werin îdî niha petrola Kurda ji waran wê ji xwe re bibin. Yani ne gom dibe yani Türk wê dewletekê bidine Türk û Ereb wê dewletekê Kurdistanekê ji me re ava bikin na. شوي جو كردستان كرنا الله بي عربا وتركادا أو فرنسيزي بون وفرنسيزية وبريطانيا كردستان كنا چال پارچا كرنا الله بي تركا وعربا وفارس هذا يعني نقول يعني أنا بترك جامير وي بهاي قالي كردا هاش ورا 100 سال بري لوزاني كرنا الله بي مدا هاش ورا كردستان هوا ما نقول يعني ترك وي كردستاني بدنا ما لبنان شوي جو كرنا الله بي تركا وعربا دا ها او فرنسيزي قلت بي دوستانيا ومرها نا الله تعالى بي الله ويهودي كافر نامنا دوستي و نكنا دوستي خو تدبي ولا دوستي من اينم چی بيجين يعني اگر او پیمانا لوزاني سكاي بيبوي نبوا كافر بانا ل مثلا مكة مكرمة مدينة منورة بانا عالمنا إسلامي لبرو نشت بانا ولو كردستان كربانا چار پارچا نها حمو كسي وي رابو بانا رو نشت بانا وي دب تابت بانا شعار و سمبولي إسلامي ودب تابت بانا دين إسلامي نها جي دب تابتنا دين إسلامي لأنها كز بحثا لوزاني نا كي بحثا سكاي بيبو نا كي بحثا أوروباي نا كي بحثا فرنسا نا كي بحثا إنجلترا نا كي بحثا فلو يهوديا نا كي نابي أبن نياري ما ليش بقو أب ترك وعرب بقو غلامي ناطوي أمريكا وإسرائيل هنا ترك وعرب بچكي ولو رنگكي إسلامي خودنا نشاندان جبوغو بهنا إسلامي بچكي جواتي خود كنا كراسي إسلامي ده وتعلقوا إسلاميين أو جي لايقوا علمانيين ديمقراطيين قوموني سوسياليستين مثل إيريش إسلامي يعني كأنه إسلامي ناهي لكردستان شبه يا ويقو كردستان ناش چه نكرنا نه اسلاما نه اسلامی نه اشته کردستان چه بی ها اب کافری گون به دوستی منه فرانسا و انگلترا و امریکا و اسرائیل اب کافر نخوازن ناهیلن گو ایروجی بخوازن یعنی رقیب امریکا و اسرائیل کی یعنی کی دستونینگی امریکا و اروپا گرتیه گو به ناهیل کردستان چه گو ایرو بخوازی کاری العراقی السوري لحمود دبر کاری چه کی چما چناکی ایدی نه ترکاش خود غیدینی نه عرباش خود غیدینی نه کلمانجاش خود غیدینی her siyasi behevra şkolat ki gulam ve şkolat şغلين وبترولا her siyasi şkolat be ممكن نايلوني كل دبي تركا دجي كل دبي عربا دجي ويدينها ممكن نايلوني يتكبد تكي دبي كردا دا نا ولا بقاسي ممكن كو كريت دبي تركا وعربا دا نايخي دبي كردا دا تور ايه عرب وتركا ولو بناب دولتك داوا ارچي قاديسه بامريوا بغريداينا ناتوا وادنا نها ويا بناب نادي كرداش يا بلا كرد بإسلامي رابن دعوة حقي خبكن ما إلا جريك خبكنا بالناطوا أمريكا وإسرائيل ده وكا تركوا عربة بلا كرد مسلمان بسريق ورابن دعوة حق ما في خوي إسلامي بلا بكن شو قو إسلام قانون وشريعة الله تعالى قبو حاكم شوي دي الظلم ناميني وبي عدالة ببي حاكم عدالة نبي إسلامي ببتك ريبازي الدنيا بتري خستني الدنيا عدالة ناي والظلم رانابي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا خازوان قاز يا مهري داوي ابا حمد فصل رجي الله رب العالمين